Bueno, si tuviera que pensar en Mercedes, y quizá pensaría en música, porque, a ver, soy científico, soy profesor y hago investigación, pero en realidad a mí lo que me gusta es la música. De hecho, a mí me gusta tocar la guitarra y cuando estuve en el extranjero pues tenía un grupo. Lo que pasa que no soy suficientemente bueno en eso, desgraciadamente. Yo creo que con Mercedes pensaría en una canción que puede ser la canción de Serrat, puede ser un gran día, porque es una canción que refleja el optimismo, las ganas de hacer cosas y lo importante que es tener una actitud positiva para que las cosas te vayan bien. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Soc Mercedes Unceta, catedràtica emèrita de la UAB, professora de la Facultat de Medicina i membre de l'Institut de Neurociències. Ara és com una segona mare, quasi, perquè clar, són molts anys juntes i pensa que jo he fet la tesi amb ella, vaig començar a entrar aquí el 2004 i estem al 2017, doncs, tots aquests anys, fer la tesi, després, bueno... Jo crec que s'hi pot confiar molt. No? Que és una persona que saps que si li demanes consell, qualsevol cosa que li demanis, serà sincer, no sé, és una persona que pots confiar, ¿no? Es un referente, digamos, para la universidad. Es una persona que ha sabido, ¿no? digamos, convivir, que ha sabido encontrar un equilibrio entre su vida familiar y su vida profesional. Ma mare era de León i el pare era de Valladolid. I llavors es van conèixer estudiant a la Universitat de Valladolid. El pare estudiava Medicina i la mare estudiava Dret. Però estaven quasi en el tercer curs. Però bueno, es van casar de seguida, van començar a venir tots els fills, que són 5, molts, i lògicament la carrera de ma mare es va truncar. Clar, 5 fills un darrere l'altre era molta feina i era molt difícil de compaginar en aquell moment. El que més admiro dels pares és una mica el seu ideari que ens van transmetre, no? És a dir, el pare tenia clar que els diners no valen res, tant com venen se'n van, però que el coneixement no te lo treu ningú. Llavors, que tots teníem que tenir la nostra motxilla que ens permès senzillament tenir una professió, viure d'ella, no dependre de ningú. La constància, fer les coses ben fetes i el coneixement, que quan més sàpiguen, millor. O sigui, el petit és físic i el gran ha fet enginyer agrònom i forestal. Són dos bons professionals. Per a mi això, bueno, penso que és el que completa la personalitat, no? És a dir, els valors, la manera que ets tu i sobretot, també, lògicament, el coneixement que tu has adquirit i el que has treballat a la vida. Yo creo que Mercedes tiene muchas cualidades, pero hay una que sí que señalaría, ¿no? Señalaría que ha sido una excelente mentora, que ha incorporado en su grupo a muchas mujeres y les ha abierto, digamos, el camino de la ciencia. Ha dedicado el tiempo, ¿no? para formarlas, para formar brillantes investigadoras. Y yo creo que eso será un referente para las nuevas generaciones. Yo creo que a Mercedes, más que interesarle gente excepcionalmente con unas notas muy elevadas y tal, estaba sobre todo interesada y siempre ha estado interesada en gente en la cual ella veía, podía reconocer lo que tiene ella, ¿no? Capacidad de trabajo, entusiasmo y gente con muchas ganas de trabajar y sacar adelante las cosas. Però jo destacaria la part aquesta que ens dona molta, almenys quan estava fent la tesi, molta llibertat. Qualsevol proposta que teníem
què et sembla si provem això? Bueno, sempre que no fos una barbaritat, sempre, sí, vinga, provem-ho. No? Estava molt obert a tot el que proposàvem nosaltres i bé. No, i a més en tema de publicacions i coses així, sempre he estat al dia i sempre ha sigut afavorir molt que nosaltres publiquem, que publiquem en bones posicions i mirant molt pel nostre futur com a professionals. Por una parte nos ha formado como investigadores en su grupo, nos ha transmitido esas características de ella como entusiasmo, las ganas del trabajo, pero también la necesidad de ayudarse unos a otros, la necesidad de trabajar en equipo y siempre muy pendiente. Entonces Mercedes es una persona que está muy pendiente de todos nosotros. Era muy frecuente pues, acabar en su casa una noche, en una cena, me acuerdo por ejemplo de las fideuás. Vamos, a mí me encantaba la fideuá que hace Mercedes en casa y tal, y con su marido, con sus hijos, todos más o menos hemos conocido a sus hijos, o sea que teníamos una relación muy cercana con ella. Yo a Mercedes, si tengo que asociarle, ¿no?, una canción, elegiría, digamos, una canción que se llama Honrar la vida, de la argentina Mercedes Sosa. Una mujer que habla en su canción de la libertad, que habla de evitar las injusticias, que habla de luchar por aquello por lo que tú crees y también por aquellas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Yo creo que Mercedes es así. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Yes, nothing has changed. Is that she has not just developed the drug, but she's followed it through from all angles to work out how it works and how you might improve with a new design and get something even better. I think to those should be added the international collaborations, which have been very strong. I suspect most of the international collaborators, and there have been many through European programs and the like, have got more out of Mercedes than she's got out of them, but that's because she's so generous with her ideas and so full of ideas. Just very, very good at what she does. And perhaps she does bring a different way of interacting with people to how she does things, but it doesn't show. She is a splendid human being, whether she's male or female. I cannot see the difference. I have noticed you're a female instantly, even at my age. Actualment estem una mica treballant amb tots els mecanismes moleculars implicats i acabar de veure quin és el paper que juga i, lògicament, amb el disseny de fàrmacs, des de fàrmacs corresponents que modularien aquesta activitat, poder incidir terapèuticament en una malaltia que avui per avui no té solució. I sobretot per mi l'important és que he intentat sempre fer equip, o sigui, no treballar individualment, sinó engrescar la gent del meu voltant en aquell projecte. I això penso que ha estat molt important. Ha estat important en la meva trajectòria de recerca i ha estat molt important també en el rectorat. O sigui, que ens ho hem passat molt bé, hem batallat molt i les coses han sortit i és un èxit de tots. Cuando se celebraron las elecciones al rectorado en el 2008, le pedí a Mercedes si quería acompañarme en esta aventura en el rectorado, ¿no?, en mi equipo. Diguem que vam acabar de consolidar aquest mandat. És a dir, que era promoure la internacionalització a tots els nivells, no? A nivell acadèmic, la mobilitat dels estudiants, del pas, del professorat,
I després a nivell de recerca i també les dobles titulacions i a nivell de recerca també van fer molta feina. Sin la tenacidad de Mercedes y sin su capacidad de trabajo, este proyecto y otros muchos hubiera sido imposible. Jo tinc la idea de que som privilegiats d'estar en l'autònoma, tots, tothom. Malgrat hi ha gent que està molt a disgust i sempre protesta, però penso que som privilegiats. I vaig veure la possibilitat d'anar al rectorat com la manera de retornar a la institució tot el que he rebut. A treballadora no la guanya ningú. Sí. És supertreballadora i et dic, el que he dit abans, supercompromesa i el fet que ja estigui com quasi amb edat de jubilació de fa temps i estigui aquí cada dia, ve cada dia i fins i tot ara s'atreveix a entrar al laboratori i tot, vull dir que jo crec que és d'admirar. Però insisteixo que lo recullo, però en nom de totes les dones que treballen silenciosament cada dia i que possiblement elles no tinguin aquest homenatge. Llavors, en aquest aspecte li dedico a totes les dones de la universitat. Una canyera, no? Com la de Freddie Mercury, sí. Don't Stop Me Now. Sí. Don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. You shouldn't start leaving